Акшамлар хайыр декабрнан 21 эфирде заман студияда сыз үшін мену Ренеси Тумерова чалышам. Эко Хырымтатар фаля Генический район махкемесіне чекілді. Дилявереге Афесей Тумер Абдултаировны шыркетнің қануни ішіне кедер еткенінде қабатлайлар. Даваны Чангар койынды ерлешкен яқарлық ноктасының эндережесі Надежда Аникеева башлатқан. Мартның 5-інде аскер жемат бірлешмесінің азалары велі қайт олмаған ерлі Хырымтатар ве Украин фаалері Чангарда ерлешкен авантаж еді яқарлық ноктасы янында наразылық акциясыны кечерген еді. İnsanlarını станция yolbaşçısı uç Хырымтатарыны iç bir sebepsiz işten boşatkanı ve içtimaи ağlarda Хырымтатарларға karşı yazgan yazıları açıklattı. Аникеева Хырымтатарларının Özbekistan'a kene sürgün etilmesi için Stalin olmağanını peşman olğanını bildirdi. Narazcılar yakarlık noktasının işini toxtatıp kadının işten çıkarılmasını talep etti. Аникеевa'nın özü o vakit kimsenin laf etmege istemeyip arabada saklandı. Vaqa yerine polisler kelip Хырымтатарларға karşı protokollar tızdı. Aynı zamanda Аникеевa'nın hareketlerini kimse araştırmadı. Она заявляет, что она избавится от татар, как только станет главой сельсовета, и предлагает выслать всех крымских татар, которые находятся здесь, в этой местности, обратно в Узбекистан. Я житель Крыма, я знаю, что все социальные катастрофы происходят именно если такие заявления оставлять без последствий. Так что молчать нельзя, нужно сразу реагировать, сразу и жестко. Дилявереге Афесей Тумер Абдултаировны işi boyunca mahkeme oturuşu yarın dekabrның 22-sinde saat 9'da geçecek. Yerli aktivistlerle kayıt olmagan erkesini Kırım Tatarlarına destek göstermek için Geniçisk rayon mahkemesinin yanına gelmege davet etti. Erkes sabah saat 8'de Alexeyevka Medeniyet Evi'nin yanında toplaşacak. Суд у нас в 9:00 в Генический. Мы отсюда колонной поедем в Геническ. Просто в поддержку наших ребят, потому что открывали уголовные дела. Наших заявлений, которые мы подали, оказывается, у них там экспертов нет, у них там еще чего-то нету. Короче, игра идет какая-то своя. Почему-то на наших быстро уголовные дела подкрывали. А против этой директрисы этой заправки никаких заявлений нету. Хотя она там столько мы скриншотов подали, столько сказали, что она там говорила, она же чисто играла в игру такую, что это мы сейчас начинаем понимать, что это настоящая сепарша. Epsi muracatlar red etildi. Rostovdaki Cenubi Arbi Mahkemesi sözde terrorizm hakkında davanın Karasu Bazar grupası işinde şartlarını dinlemege istemedi. Reza ve Enver Omerovlar ile Aydır Japarov'nın advokatları bir sıra şikayet berip dava materyallarına lingvistik ekspertiza neticeleri ve da bir psikologik ekspertiza geçirilmesini talep ettiler. Advokatlarga göre işgalciler tarafından geçirilgen ekspertizada bir sıra buzuluvlar kayıt etildi. Bundan gayrı Qorov tarafı sözde gizli şartının aytkan yerinde mambuslarının olup olmağını belgilemek için cep telefonlarından alıngan malumatının açıklanmasını istedi. Rus mahkeme advokatlarının bütün muracatlarını red etti. İş materyallarına mahkeme yanına kelgen mambuslarının tanışlarından hasiyetnameler koşulması rica etilse de bunu da mahkeme kabul etmedi. Суд решил, что и так достаточно свидетелей было допрошено, и ничего нового они от них не услышат. Но в связи с тем, что ряд ходатайств был отклонен, наши подзащитные отказались давать показания, ссылаясь на то, что суду и так все понятно, они суду не доверяют, что суд занял обвинительную позицию. İşgalciler uç Kırım Tatarının Rusiye'de yasak etilgen teşkilatının Karasu Bazar temsilcileri olğanını iddia etip, onlarını terrorizmde qabatlay. Adamlar keçken sene Aluşta, Karasu Bazar ve Ahmedjet rayonlarında keçken tintuvlerden son tevkif etildi. Unikal göl işgalcilerinin kurbanı Mramorna Gölü'nden sularını Akhyar'nın ihtiyacı için pompalayacaklar.
Ишгалжилернин аскерлері күнде 15.000 кубометр су помпаланмасы үшін су борусыны иншаат еткен. Қырымның ишгалжилер елбашчысы Сергей Аксенов есе Денис ялысында су татылыштыру станциясыны құрмаға авале етті. Ярымада да бір-бірі артындан су анбаралары құруй. Лехамызда тавсилатлыжы. Бахчисарай ве Бахчисарай районын сакенлері 4-нчы ай сувны жедвел бойынша қоллана. Сув саба вяхшам уч саатан беріле. Су борулары кечірілмеген кой сакенлер сув ташыған машиналарыны беклемеге мечбур. Койлюлер кетірілген сувны евлерінде олған бір савутха толдырып алмаға тырыша. Кую ве чоқрақлар құрумақта. Бір вақытлары балабан олған сув анбарның коронышы шымды бойле. Бір вақытлары еге зоба кебебелі олған гольде 30-нчы сенелері бен құрылып, аман-аман 7 миллион кубометр сув сығдыра білген сув анбары иншаат етілді. Амашымда 100.000 кубометрден аз сув қалған. Бахчисарайское водохранилище. Картина, честно сказать, не из приятных. Вы посмотрите, как оно пересохло. Это просто какая-то катастрофическая картина. Вы посмотрите, как оголились берега. Бу исе Кача озені. Бу озенден аққан су Бахчисарай сув анбарыны сувнен темін етеді. Альма Белбек буyu қара су Качав ве ишғал етілген аман-аман эпсы озенлері құруды. Құрғақлық ишғалжелер ордысының бастионы Ақярға қадар етті. Ләкин ишғалжелер әкеметі су жедвел бойынша берілмесі үшін сынырланувлар көрсетілмесі үшін ашықмады. Ишғалжелерінің ордысы ашық Амрамарна гөлінден сув алынмасы үшін борулар кечірді. Бу исе уникаль олған гөлні бутунлей йох ете біле. Күнде 15 кубометр сувны Ақярның ве ишгалжилер ордусының ихтияжы үшін помпалайжақлар. Тантаналы ачылышқа Москвадаки кабинетлерден Русия баш назирінің муавины, ишғал етілген Қырымның кураторы Марат Хуснулен старт берді. Қырымда тақдирленувны Ақярның ишгалжилер акиметінің елбашчысы Михаил Разважаев бекледі. Перепад высоты, надо было с этого карьера на 110 метров поднять воду. То есть Минобороны нашло сегодня хорошие технические решения, за короткие сроки выполнило эту работу. Сегодня мы имеем возможность подать воду в Севастополь. Ну что, готовы к пуску? Михаил Владимирович, нажимайте клавишу. Да 10.000 кубометрны Гасфортадағы янында ерлешкен озенден помпалайжақлар. Разважаев Путинның достлары олған ночные волки бірлешмесінен келешкен. Олар гол янында Эгленже парқыны қорған еді. Ишғал етілген Қырым сувнен темін етілмесі үшін yollarını Сергей Аксенов қадара. О сув татылыштыру станциясы құрылмасының баштатмаға авале етті. Одно дело там по Крыму смотреть баланс и там по источникам, которые там условно в полях разбросаны. То есть другое дело, как ее подать в единую трубу, что практически делать невозможным. Даже то есть при каком-то условном балансе, там, что у нас там сутки изливается, так сказать, источники эти выдают там, ну там, не знаю, до 1 миллиона кубометров по Крыму и так далее. То есть это просто от маленьких ручейков до всего остального. Подать ее в единую трубу для подачи в Симферополь сегодня практически невозможно. Поэтому опреснение единственный выход. Оның елбашчысы Владимир Путин есе башқа фықырды. Кечкен жұма күні о хабер еткеніне көре, Қырымда ичілмек үшін сув етерлі. Бұтын қабатына Украинаға ташлады. Сув татылыштыру флейхасы палы ве пек эффектив олмағанını білдірді. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственно, достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом, руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет.
Бір автовилсі Ялтада да сувны жедвел бойынша бері башладылар. Аксенов қайметлі олған ресурсны қайғырып құланмаға чағарды. Чүнки Ялта веживарында ичілмек үшін келешкен сув йоқ. Ялтаны сувсызлықтан хуртармақ үшін язда құруған учан сувларыны топлап Ялтаға бері башладылар. Ишгалжилерінің тахминлеріне көре учан сув ве қазылған 5 скважина Ялтаны күнде 20.000 кубометр сувнен темін етіп олады. Умумен алғанда ишгалжилер келечек 4 ел девамында Қырымда 30-дан зеде скважина қазмаға планлаштыра. Владислав Сужук, Заман, АТР. Авропа Бірлігі Қырым бойынша махсус темсілжісіні әлі да белгілеменді. Бұл ақта онлайн брифинг вақтында Украинаның Авропа Бірлігіндегі даими темсілжісі Микола Тачицкий айтып берді. Авропа Бірлігінде Қырым махсус темсілжісінің тайын етілмесіні Украина тышышлері Назира Дмитро Кулеба теклиф етті. Оның хайт еткеніне көре Авропа Бірлігі Украинаның ишанчылы ортағы олып, оны 2014 сенесі башлаған чатышманы башындан берлі дестеклей. Мұдан ғайры Кулеба бұл мұнасибетлерінің да инкишаф етебележігіні қошты. Чүнки Русия тарафындан яратылған бұхран Авропаға да пек тесір еті. Бұл хусуста Авропада жева бермесе де Тачицкий шымдылық Украинаның Қырым платформасының тавсилатлы форматыны белгіленмек керек олғанını ифаде етті. Це моя зараз особиста думка. Ми повинні визначитися з форматом учасників. Де це буде, на якій платформі буде відбуватися. Тобто, чи це ОБСЄ, чи це ООН, чи це Європейський Союз, чи це інший формат. Я маю на увазі, де, власне, сама платформа буде на яких елементах базуватися. Так? І тоді уже до кінця наполягати на представнику від Європейського Союзу. Кечкен күн девамында Украинада 6545 коронавирус хастасы белгіленді. 80 қошы хасталық ағырлашмасы нетижесінде вефат еткен. 5106 хаста төзелген. Хасталарының ең чоқ сайысы Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Киев, Вилайет ве Украина пайтақтында белгіленді. Сағлық назирлігі COVID-19 хасталығы белгіленмесі үшін тесттен кечірілген инсанлар жедвеліні кенешлетті. Енді тек коронавирус хасталығы ола білген дегілді кескін нефес хасталығы ве акжигер янғысы олғанларына да коронавирусқа тешкережеклер. Сағлық назиры Максим Степанов қатеткеніне көре инсанлар тест япылмасы үшін еп азжа мұрajat еті башланған. Лабораториялар шымдылек ішінен тек 50%-ға юкленген. Бұнын бері хасталанларының сайысы ве хасталығы актив фазада олған инсанларының сайысы ексілгені қайт етілі. За минулий тиждень було виявлено 70 327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78 712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Ишгалетілген Қырымда 433 коронавирус хастасы белгіленді. 12 кеші хасталық ағырлашмасы нетижесінде вефат еті деп әсабат бере ишгалжілер үкіметі. Екемлер мечбури ашылмаға желп етілген сон невбете хартылар. Кележексене башындан 60 яштан бұйық олған инсанларға ашылама япылажақ дей дава толысынен тешкірілерден кечірілмеген Спутник 5 вакцинаның азырлайжысы Александр Гинзбург. Эки Украинар бейі яраланған Русия незаретінде олған жен кәверлер 9 кере атеш кес режимны бозған. Сабадан душман атышуны нетижесінде эки Украинар бейі Горловка жеварында яраланған. Бұны уч тарафлама контакт группада Украина эйеті хабер етті. Яраланғанларынан алы стабиль оларны госпитальге еткізгенлер. Водина жеварында тұтылған Украин арбейлері позициялары граната атыжы или атешке тұтылған. Авдеевка ве Пискидеки позициялар 4 кере атыжы селянин уджум етілген. Южна
Украина янында Турхан арбилер идаре етілген танқа қаршы ракетанен уджум етілген. Бұнен бері каверлер Каменка қасабасыны атешке тұтқан. Украина арбилері жева бермеге мечбур олған. Також російські окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам'янки. Здійснивши кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався з сільськогосподарських робіт. Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. На численні та прицільні обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Бусарха азыруган сонки хабермыз еді епнізге харлақша марты лейматы Леона Скоршкенже.